Wengane zakwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke indawo la kuzofinya khona le video. Ziyakhala ke lapha kwaZulu Natal ongaphansi nongaphezulu. Sesiku-8 noma ke sesiku-18.92% wabantu asebevotile ke wengane zakwethu. Ziyakhala imiphumela ke imi kanje. MK seyiguqukile ke izinto. MK isahamba phambili ngamavoti awu-175,656. Sekungene ke i-IFP bekade ke ikunumber 3 njengamanje IFP number 2 ngamavoti awu-86,717 igudluze lapha ke i-ANC. Njengamanje ANC iphume noma ke sikunumber 3 ngamavoti ke awu-86,635 ekulandela ke i-DA ngo-35,790 bese kuba i-EFF ngo-9,891 bese kulandela ke i-NFP ngamavoti awu-4,797 kulandele ACDP ngo-1,155. Kuba fowethu ongaphansi nongaphezulu ugenqa igonqo kade masiqhubela phambili lapha ku-national ukuthi zingabe zisahamba kanjani lapha ke ku-national izinto ukukucheckela nje amavoti ukuthi ahamba kanjani. Ngikubhekele embukeli lapha emakhaya ukuthi izinto ngabe ke zihamba kanjani. Fisa ukuthi ngizovula wakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani izinto mangabe ke zihamba kanje. Lapha ke ANC isahamba phambili ke lapha ku-national ngamavoti ke awu 1,625,537 kulandela ke i-DA ngamavoti awu-962,521 mase kulandela ke i-EFF ngamavoti awu-345,815 mase kulandela ke i-MK ngo-300,000 36,778. Kusho ukuthi ngempela zishiyane eduze asazi ukuthi yozala nkomo. Ngifisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho ukuthi ngicabangani ke ngalolu daba hlala lapha kwi-comment section.